Ghana higher payment penny or dimo pabe see and into omodos upon me back home. Enum womodoso nia woma ye tio mudin sesi apaye o mampani dada eye John Dramani Mahama wabedi biko ene ye papa baumia a oya abedi echema ya pa ekufu ado amembuo no wono so pese obegina eye Ghana president mo hwe Ghana fo so enti ndra ese omukọ eye MPP fo etu ho eko eye Kumase edenia wobedi eye Dr. Maumadu Baumia ni obedi na chi a ye friend no eye Dr. Matthew Opoku Prempa ye twa no short ye friend say NaPo no won no be ye eye vice president ama Baumia nti e boso mo ne no ko kire eye Asante hene say afede ye nya vice a wobedi eye ye chi Asante hene e kasa ye etu eye Dr. NaPo mami kan say Dr. NaPo wo tu no fo sa pass ensem ono ne kan nyina won na aka wodem dada nenso wo besen susu biem se Nkrumah kan se wono NaPo no wo muade ne ni nso ade o kasa rof entu won hwe ne ye nwankogu eye gbaomia ni mu ase ne agbaomia be kan no won hwe ne won di so na wo munye adwuma ne pepepe ne wate no won hwe ne yie na wanfa nkoye adwuma ne wate no o mema ne nye ho enti rally ye koso NaPo ye man kwa be kasa ya eye o ma hene anu antokra na eye Dr. Matthew Opoku Prempe wa to bomb was say campaign we say politics there eye talku wasam ye de kra so man ye de na boss ye shake the whole Ghana amampani abetwum nia obie ni wa be ye adwuma sin eye current president was so eye Papa Kufuado one mampani bie ni wo ebo eye Nkrumah din se Nkrumah ameye hwe Ekufuado ena waba be ye adwuma eso ani ti Ghana for entuma MPP for na one metu adwuma so Captain Smart etu oni ati minister ya na wono so wate etiensem 7 captain wakasa pa edidi atempa de captain didi because ensem no eye bufu pa se ne eye NaPo ekasa no enema ye Nkrumah be ya wojina na in the name of politics inti wo kondem Nkrumah se wanya ne ba bi ko egu nanim ase poto se wa meye hwe e wo Ghana no captain so eden sem ni bi enama ano odempa me ko captain won ko tie nanum sem resisia which we can sam mon ko fa mo Nkrumah na mra wo so fa sa la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim yes hwe enra enami who say 2016 2020 memi vote no manto amanipa to mamoa hwe tiemiye babia anigye wono kwasea pe na de awerho ba ho se wo mu ade sure woni nso ade sure na NaPo ko gina stage so a sure wo ade bi te se wo sure wo hey NaPo wo hey ewurade nyankopon NaPo kacha Kufuado say Nkrumah odi president 14 ba bia wo ka mu da mayana manye NaPo e say no after mo wade no buko share na nando o ka kire wo say ne bufu e no bo amane say se we ko biem say Ghana for nsam be di na tambio me say wo share president a ka kire ne say Nkrumah fellow Ghanaian wani oba bia nda e wo kam NaPo wo share wo president na usuba funa woda na die no a wo Kumase about osage for Dr. Nkrumah no ka kire wo president ne say Nkrumah when kum ne yiri bia tuntum anware oba akokọ Nkrumah wa nwo oba bia tikọ wa abrosan so ankuno e wo staircase so oba ne tuntum drop oba akokọ gwen Nkrumah wa nya bida wani wa wote ase no wote ase le se wanya bia adaka isu yi entime bia wo bia yebetim din se Pandora se Commander
say whatever role box na we bie so no NaPo entima bie won bia no ye beto ndi se wo mbuade mferade nsurade a enya yen ye Kwame Nkrumah so wo jare wo ho ha awurade nyankopon le Kwame Nkrumah what the why ade abia current president, His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. When you touch Kwame Nkrumah, you've touched my brain, you've touched my veins, and you've touched my blood. I can go berserk, but Nanado is the president of the republic. Fellow Ghanaians. So I have to be decorous. Someone here, now, someone here. Now, so. Kwame Nkrumah Johnso a yehwegu kura bem kwato agu eso won faso che na do expensive perfume hey na wa banie no ka sansemi Kwame Nkrumah ne Johnso keke a ya Johnso agu kura bem 3 days a ye kohwia to agu no eso won faso che na do expensive perfume hey we bie adaka no so entime bie won bia no ye beto no din NaPo Kwame Nkrumah ne jadan the battle ehu akono efe say mo MPP funa wodi go Jubilee House ho no babodam Kwame Nkrumah jadan ne sabiye ansama na wom no ehu akono efe eni onyam wo ho che say mo MPP funa wodi go Jubilee House ho no the battle has ended. Kwame Nkrumah Ghana, you is free forever. Fellow Ghanaians, NaPo NaPo Kwame Nkrumah na wo adie bi te se wo wetime ka sam monkofa mo Kwame Nkrumah na mra wo so fa sa la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim yes amachi o sabe buru sabe nyaado onua na se nya dia aba na de dia sia sure na kakrama ntimi di ohinanim sure Captain Smart, the king. Yeah, yes, yeah, the Abba. Come on, so to be doing in him. A poor whoa. Wabra Mahini at Shami. He is smart. He is unique. He is the best. Captain Smart is the king. Tantan nyina free say Akufo-Addo ne ye kire say ochiri Kwame Nkrumah nipa bi ani asase so obetan Kwame Nkrumah obedi ye benya nunyam da hwe eno NaPo ohuhuri te say okra Captain Smart, the king of morning show. Jenda no poku agimaya sure ono oba sure politics no ye ne say sure ne ho abanunyam chen wo sure awo na wo se sure so ye de she no me meka no kura jo me wuhia me wo pa tame wo pa me to wasa no am a walking sacrifice o ti trust ewurade nyo obi na akumentwi obosi akono ode ne ho age akyerema captain me damashia captain me bisa ne say owo protection bi ana because near waye nyina nyankopon so ebon ho ba because ensam o kita no ano de say uti nsam ni bi hey say captain di ode ko man pani so kura tese go nsuro wow we nyina e wo captain team ye se nyankopon so won bo captain ho ba na nsam we di ano ode ekentwa makra